mi wana mi mo troche o do fenu chiwi o itonko bo gigo pipa yay hallelujah usana na Mahu uto medato to chiaga to Jesu sin ni come ho wo wa ajiye po we mi lele je kan loji to jere mi to o pe susu gege po wo mi na to nu kon ijan e to ehin o mima tadina to weta o Danieli tome bo egbe mina leje apa shwanton toji apa shwanton to adole to ohe aton to aholu besazali tome numi monde so ohia hlami yido hlan ni Danieli to enehe so ohia mi titan tongodo nyembo so to numi mo lome moe eyin divie na hwenwe na nyemo nyeti to Suzani usingbolo me heti to betota elam tome nyembo so mo to numi mo lome puro nyeti to oto ulai dali hwenenue nyenze nukunshe ledaga bumo buda yego agbo heti do azo awe de shite fine to tolonukon azo awele lo yaga shigba ode yaga hu aweto he yi yaga huhlgan we wa aga bongodo nye mo agbolo lo vundron hlan huiho dali puro hlan akewaji dali puro hlan huwaji dali puro bekanli le de maso sogan shite to ewonukon mo mere pepe mantin fine he sogan huleme son alo etome shigba ewo to wiwa keredi ojlo eton bo soto ede henklo puro le nyento nuklon dai ego alunkun de son huiho ji wa nukume aigba lo pete ton ta bo maje aigbago alunkun lo so tindo azo kloklo de to nukon eton le shinshin to nukun eton le shinshin ewo so wa agbohe tindo azo awelo de he nyemo shite to otolonukon bo honwezun dli do eji to homewulu huhlon eton tome nye so mwe sekpo waje agboloji ye so hen yi fifie do wulu do eji bo so ho agbolo bo nwe azo eton awele huhlon de maso tin to agbolome nalo shite to ewonukon shigba eze je aigba bo tuan fo eji mede maso tin fine he sogan hule agbolo son alo etome alunkun lo so to ede henklo bau puro hwenwena ewoyin huhlono ye nwe azoda holo puro to ote etome azo kloklo ene he agawa hlan ojehon ene olon ton le dali puro azo pevide ton son dokpo ye tome jegbonwa ehe hwen zun kiklo tlala hlan huwaji dali puro hlan huizete dali puro hlan aigba kigono lo dali ehwen zun kiklo yedo je ahwanpa olon ton lo de
pour heze fondé son ahwanpa olon ton pour son clèvu les medlan odo che ahiba boso tunafo eji moe ewoto ede henklo yiroje ahovi ahwanpa lo tonde yeso yi avo nunina mime wekpokonu ton lo yi son esi yeso ze oten fiwiwe etonton lo liayi yeso na ahwanpa de hlen do avo nunina mime wekpokonu ton lo ji gbon osemeje me eso ze nugbo tlan odo je ahiba bo ebo so wa home eton bo do ali wenenu ye se omewiwe de to hodo omewiwe de vo so do hlan ome dopone lo he doho domo nawe numimo lo bon avo nunina mime wekpokonu ton lo ton dali po osenjeme he zun o voje po na tin tenso nando jo fiwe lo po ahwanpa lèpo nando zindayi to afoglo ewo so do hlen domo ye je hweja ile po afonule po foton awe po fode kanwe kopo wenenu fiwe lo nayi hwesuna eso wajo wenuna nye Danieli komo numimo lo we nye mutun boda yego di awuso hi agbeto de ton shite fine to nyenukon nye so se ogbe omede ton to oto ula iton lo shinshin he ylo busodomo Gabrieli hendawe he nando tun numimo lo moe ewo wa sekpo fie nye shite te poro hwenena ewa ye he nye dibu boso hodo nukume sheji shigba ewo do hlon mi domo tun hievi sunu gbetoton he na numimo lo ti hlan oje okpodoton tinvie lewe to hodo he hemi nye sobio amlon yitoji deme po nukume shepo hlan ahiba shigba ewo do alo ego bozemi do fi he nyenko shitete ewo so do hlan mi do ta yego nye na henwe nyon nu he na tin to ojle ago gbone ho megle ton lome na etin hlan ojle dide opodo loton agbo hiemo hetindo azoawe aholu media po persia po ton lewe ye poro alukun ofuno lo aholu javani ton we poro azodaho hetindo nukun eton le shinshin we aholu titan lo poro na ene he ye ton to ote heton me ene shite to aholu ene na fon shite son akota
lome shigba huhlon eton po mangba poro to ojle agogbo no aholu ye tonton lome wenwena yena he osemeje le waje kigome aholu nukume dobu po mututun ohwedaho lelo tonpo de na shite huhlon eton yin huhlon no shigba po huhlon eton po mangba ewo bona so yi awuji do vame bona Odagbé bo so wa home huhlon eton poro ewo na va ome huhlon no lèpo beto me wiwe lèpo ton poro bon zinzin eton me ena he ana nando Odagbé to alo eton me ewo bona soto ede henklo to ahiha eton me poro to mando dego yeton me we ewo na va me susu ewo na tite ga do ahovi le ton ewo na tite ga do ahovi le tonji shigba yena he ewo ma tin alo poro mimo hwejai lèpo afunu lèpo ton he ye ko do lo nugboe shigba hieni nusudo numimo lo na etin hlan asan susu to kodoja nye Danieli so kushio bo so yin awutu no asande kwenenu nye foshite bo so wa son aholu ton lo ye so he awujimi do numimo lo go shigba mede mantin nando he ni nutun ba ni she mede mantin nando he ni nutun ba hallelujah me wana oweta lo esiso bo de nsoto hihiati nunde moyi egbonvona nunde nko moyi da ide nwele awu nando singando de tana weta lo bo niko yiye mi domro oje me mi tin se to aigbaji Mahu edo iro inko eton diro alpha ati omega bibe kodo fifo po ewo yon bibe bo so yon fifo bo pele ko wata edi o kekefo heno do lile do edeji bo jrelo le de le no yi bo so le kwa de no yi bo so le kwa bo mi hiato o ta chanwe me de o jre de wa yi gbon kodo de ye va me wiwe supposudo bon eyin no yoro persecution bo eyin o ta shwanton helo edodo hiya domlo o jre de vona so wa bo vivasudo supona tin shigba wecho vivasudo lo supona do tin o azode le na façon gigo eton me bo jre ne lo he hodo Danieli te mi pon sai me mi te ni mi na mo de agba fi keke no lo de nukunde mamo shigba he o weta eyin o so hiale ton ko dodo edo lile jejre de me ndoli ni mi pipon to di mi na mo o fi mi te to fi bo yovo le no yoro occident bo etu mo na ro o gbe to me no me yin hong kong o longton fi ejiwe e tite le yeti boroto tu klade me to jre me nugwero ti tu klalo emoko clean je gbangba shigba mi na mo gigo eton le do fle gigo eton susu do fle bo ni mi pon Africa gbeji ran somo de Africa gbeji mo jroje do wenwe o eyin ye be meji to mi ton le so yi
nkan li mo gbenu na ro do ya na ye iso lekoa bo so na cha podo mi po gbon alo pade be yoro colonisation mo eso mo mi u o Africa le o to de supporta un to Africa to igbe we francophone le holo to ye mi e ba yi mi u en do flancher igbe le mi support gan o kensi igbe si mele boni mi do pon mi na mo nde ro jijo to jire me bo beto support ye to wan gbe na o yo wetin to flancher chemele bo mi na mo ro e hopodo na o azo de fon chite boto taso eyin o azo hoholo ntoli iro alunkun de chite o gbo ni eno imo o gbo ni o si azo eno to titengbe bo azo eton klo bo ni mi do pon alunkun lo hlan to jire me ni mi pon o to de to singidiji to hlan o flancher to do kele abi flancher si mele to minamo o Russie le mina somo Africa somo de Africa ma o ton ahwan ye minamo no Russie si mele ye to singidi loji na ro sise ero na ro sise flancher to le ro ahwan ko we ni mi pon singidi lo to gbigbo we minamo no azore to taso azore bo ena do yido mo kaka bo yira nwe azusupo si ba olo we ne yira nwe azusupo ni mi do to nukon yi hocho mi na do je eyin ota photon to mi mo lo me Danieli do emi le mo me de me ne lo ta iri gbeto bo me ne lo wa chite to nukon mi to bo mi segbe to de to emi tinte o to lo no yin ulai bo me lo be awa bo yo Gabrieli bo ni mi ka pon Gabriel sin ho to wewe me Gabriel sin ho to wewe me me ne yin ohun do to me do we na Maria bo ro Jesu ne wo e don do we supo egbonfo na Michael angeli Michael o de no fon han podo o klisti poto ahwan da ko lenu kan we de Gabriel na do atumo ne e to do ani hwe romro be to we ayin ntoli yo o angeli Oklunọ to le yo le lo su gona hihlon bo hihlon ye ton ni e wa pe podo agbasami ton pole agbasami ton no ta idi nu ekuchi o we mi na mo Danieli e jaibo chonu kumendo ntoli gigo gbigbo meton hihlon gbigbo meton egbonvo na hihlon agbasami ton holo do ye mi bo na no ne tumo lo e to do ne hwe pe to tata de we e ba iro dro je ta won e mo yi na ro singa do mo tumo enele bo ni mi ka do pon wecho Danieli do mo nu ene yin mo to eyin gbeto he de rovo we nde eyin ntaji bogibo kuno to remi mon kun jeme to we ta he lo me dogo yin lo mo de me mi te di ji we do na do nu support li ya vie ton le shiba be mi tinto ahiha wi weto me na ro yin de rovo na ro zedovo na ro gbende le dai lórí mi pon Danieli ogbezan to yin gbezan he avosisan naide e supo e ma do dula e ma do dulu he no Aholu tavoji mo ye ma so do ro dasi we cho jivi e ma yin no di do ro mi kan san vo kaka bo ran kan suma da bi bo ran kan si manda bo ma so jivi e tin hame mo jro je ton de jro chiwi o do we no na me ro proporo boni mi mo leji mi na mo no to e godo me de fo de ma so tin bo je godo na to o eyin alenu ho me ke munu ku me reze je de podo sin lo na yigbon me ro po de fo de bo ado hia alenu yo me te o en jan ntoli Kristi Jesu mo ro me sun we do wan ina e mo asisa si wan ina yi we ni o minamoro ye yiro Danieli o susi nko yiro nko eton no meyin wana lo po na yin no mi na de mi de rovo na Oklunọ ni ska no ta hin nu godo ton le na mi bo mi na ro yin alihoto na wendo mi ton le na gun mi ton le na to mi ton le we na ro ho mi ton to clave e te kutu wendo to mo no do ni mi pon we ta loji
yovo yron de ro eto kode on de ngando ro gungbe me nu de le vla to me bo ni jewe manami nuzizi amanga e manga yemi mi mo ota chene to umewe wai mo tu mo de le tena ta chanton ton lo to file maka ganw de do dego nu ezo mo no to mo ro mi na mo de Danieli to nu kon yi kaka nu ego o Gabrieli hembo tu mo ne titeme Eyin Aholu hena fon gbogodo aso pevi hena yagaro bona gba so di ero lèdo huhlon di pepe masiga no te nu kon to bo ye ro to Eyin o sohia le si homero antichrist me do aho me sota a misisa Christo ba holu lo pode we na yin nko yi han vale ton to gbete we di boni mi pon yi di o te to me koto a wule do te monko ahiha Eyin article de to o sunde wa yi bo ye to do article me we kin kan we no imo ni yovo le ye bayi ye dinu bo pon to ehemedi eyon si sente we to agayi to ehemedi si sente to ai bo ni mi pon europa he lo kete malin lesi kinse edo yi teme mon koton ye to teme yi bo ni mi ka so kun nu edo jo to yi zai mo ye to ye hu supo ohun ye to si so yi donc nu edo jo di etimbo to awule dai bo nu to supo le supo ko monukun je me lo yo ule tewe o kan lo na tonson bo ni mi ka to pon ye ro mo na tindo Eyin awuya podo fifi ekpo na do vagbe to supo do na vakabo na va olon si meledo sudo me lewe yin olon si mele mi u yi se no mi u de mo klisti Jesu si hlungan le Eyin olon on est les habitants du ciel, les citoyens du ciel. Bueno, ena kwa vu mon koton ha me ne lebi, e do huhlon no de vole, ena so kwa vu ha yi. Donc e ba yi lo oto de mi do prik mo e le de me ko to tazete le. Wende ina jan chite mo ndo ho. Comme e ko to teme yi. Ina lile pan e ta ide. Boni mi ka te so do pon de do o azolo de tonson javani de tonson Eyin o persiali podo o mediali lepo de minamoro ni mi dido na boro ya wewe o vi tonson jafeti o vi godoto no aton me o vi de djle yo le we fonti te bo yin no mo we na be afunto ide le tenti we mi na mo do nubo jiwe we si mi we gbon na peto ntoli o mo do awon mo kona tin we zo mo we ne nyina ro tin ezevie ton titi do sanfo na ma de do vo me to de le ni sigan do tin to peto le me he yin do olon to le shiba Aholu hena fon gbongodo no do bia nu kuna yon blebulo e do na kwa vu ha mi ule lo su e na ze nyugbo dran e do na dio yise but e no tameli pondego o wetari wa iha cheme weta lo ye moto Jeremia o ta foton ta titan weta lo do le dom lo e no mo lo Mose podo Samuel lipo te wa nu konye jiwe ewiton nyemana wa una towé mana wa le bla na towé nya e to so nu konche ye ni e do fie mi na yi andoro me na ku me na dongbon ovasudo dali na dongbon ovasudo dali me na dongbon fuve dali podo Eyin ye na don me so ikan ni mo gberu po na dongbon fuve podo kan ni mo gberu po dali bo e wa do ye mi do mo lo Eyin mi nunu eto di Danieli mi he mi na vechi we so de nlole ye ko kanda yi mi u betole tutu mi u yise lole mi do jro je bo si kan vechi we bo na lile shiba e ma si gan vivi bayi ni
to agun le me agun kongan le po ma mo hihon bo djlo dagbé ovi eton le fivi eton le ntoli o jre le do wa ibe mejito mi ton le do wa juai togo to mi ton le do wa juai sigba ovi e di le ile ro gbe boni mi na sauvegarder aho o jomi ore mi mo yi son Kristi mi he mi na vejiwe sigba vivejiwe ni e ma ya gun lo po me agun awe agun le pata igba ton na ho poroko bo mi na to vejiwe ro mi mo podo lo de jo ido mi jo very ro ani lile e so gan bi ba ibe e so si gan bi ba ntoli lo po yin mi to me mi no ta di huhlon de nde ma si gan gran luna ni e no bro lile dagbé mi do nde mo nkan gran luna mi na mo lo po yin gbe to le to me we ne ro chite ro mi na gba eyin o lèdo babiloni to ti wi e wu gbe do ko na yi to le mo bro lo po yin lo be a e gan wa nu popo hola do yemi bo e do yin nu na mi to eyan ni no mo lo mi ma ni lo po yin lo bo na veji we eyan mi bo gbo mi ni hon wezun bo wa ndo hlan olon toli yorodo to holo me no mo lo ke Aholu ne lo ena va lèpo sudo podo yin zingi bipo ena teli le panta Kristi Jesu we yoro o kan le ton sigba edo e matera fi alolo na ton na viva su bona ve sudo ye ma mo alolo Okota ta Kristi na dopo bo fa sudo to na ti sigba ra o he nu su po gble boni mi kan lo je nu de owe lo ko kan e ba kan da yi lo de mi ni mi jo jro je bo jro mi o yi se no le to igbaji mi na hold e bo Mahu na lile do ni mi ma do na hold e lo mi bo gbo mi ni sendo olon mi ni wa so do olon mi ni se Mahu to nu gbo kwa to do po me se Mahu lo e ma yin lo i church bo ina ni na kere mi ni wa so dagbé do olon bo we ne to klein le na te awa bo mi na yin lo ovasudo lo je wa mi na yin lo mi o wa Oklunọ jiwe o na mi jro je bo mi wa so lo uwe ni mi pon kaka din lo mi na mo lo je me mi te lo ma je mi lo na bojo e ma je mi na ze bo na zero dehun je de mi lo na chite bo na alio gli di de Kristi Jesu joro na gigo eton mi na alio do ho do mi ton leji mi na alio do akun mi ton leji mi na alio do to mi ton leji bora yi ason dagbé e gbe to ko gbe fun bo ho de djlo to hiho to na mi Oklunọ ma wa dagbé de na we ogbe na mi o jiwe we ma mo dagbé de wa hemi yin donan no na mede to ali odeji nu de masigan wa na mede adike e wa mo mi blo nu de amono ndo alonwe to mo gan ba ina me gbogbo alo na me hemi ma yi wa boni mi do to de lo ho mo apareji mi to dagbé wa sigba eyin no mo mi do ro mi na pa ido de jro mi do mi mo yoro o jre lo e na so do wezun gli bo mi masigan yin de wa to hola do yemi bo mo kele azon dagbé de ndo do ye ma wa ma tin yi se no godo ntoli ma wa dodo no le tin we glock pa ma ye yon dagbé wa ma ye yon dudu ho yi na prison ni le ye yon alogo na mele azon dagbé de yin da ho bo mi sigando wa na no zo mi to mi we ko mo le gan le mi do na so yi yin keke we dagbé ton lo mi na yi do de mi tongo bo ni mi to nde wa mi na no fi lo ha me e mo yon jiwe we ne ma wa dagbé wa lo che ngan so we na anyo Kristi hola do yemi na ho ta plero na to kiume no mi to fi phone mi mo ro lo o we ta ta shwanton lo e do horo yin o de ngodo Aholu supole huhlon ayon ton hele de mi mo to fi hele yina to ayi jero opopo kaka bo devo de na bwa fon
bo de na folo de me ko yin no pere bo hiro pere po esi abi me ko le no mi tinto hwiwe mele ena vaye me posudo ena dugan to me poji ena tun fo e kakaje eyin olon tole de olon tole yin mi u yi se no le e ma de rovo ena dio yi se si an lo pa bo na le no mi ko dugan to le poji kakabo ena wa chite singi dino kan po hoda hopo donan me hlungan to eyin o kan le to sigba iro ye materango fide loto so na do ovasudo to ajiji bo mi do to lido ye ko kan ni lo rote mi tinto jro je bo gan bi o chiwe we do chale dio jrele na mi po do sale po e kana vi bai ni do mo yi se no igba ji ton le po horopo to Oklunọ sinu kan ni inwe na mi do mo ye ko le gbero po ye na va oto de me ye do jonasi do han ye yoro ninivu chiba de jonasi o ila won da gbe jiwe o dio titoro bo mi so do eyin no mo mi ma na wa ni lo jan e bo mi na jodo du e ko kan da iro ni jijo eyan mi bo gbo mi ni hlunwé lo na mi na hlunwé lo logbon ason dagbé ni mi hode hihoton po o hode jijo ton hode na me mi to mi na hode do chiwe we hemi donan no na me de bo tona di tengbede mi gando nu ko egolo bona to tu do na do bai we ye me ko mo hlungan ni hlungan la to na me ma omo fide awutu no lete hode to ho to egbe we ni awutu no lodo awutu to ho yi poto yi sepo i hode ne we na hode ne po la won dagbe ne ason dagbe de ma so ngan mo bo ene we na hemi he wule awu ale dagbe to lon toli otito de aho nu mi de tonson o tachan we lo me we no lèpo na juai klisti si Aholu we na no te kakado edoi udi mi do ria odo eyin apajre reze ro po eyin no lo ma lalo wa akado gbeche se bi be ado hun dagbe lola isi ro de ayin ado hun dagbe lola be asovo bio klisti do so vo hemi ma vo bai vo jiche yoyo lórí mi pon asukwa si po le to hun do be we de le nu ajo bo de ko yinu kan so to asukwa si po yin lo teti to ku enu kan lo ye so no a renouveler vœu ye ton le mo we ye yi se no aso si gan reconverti de we ntoli amo no mo o supo so abi o pe gbedo mi ntoli jire supo wa yi hihun mi to ye bóyá to de mi bóyá to nu bibla mi bóyá to nu gboyin mi do ran no zo to bóyá wa lo wen do ton le he ko du to togbo mi to le ji je awa doji to hun to mi aso kan vo bi o vo ji yoyo chiwe we so ahiha me bona de bóyá we ja ile we anade rovo bele son o kan shwanton me ayin de rovo to bóyá kan iwa we aho de lona bóyá sangbo do we me we aho na kan horopo na vo ji twe na Jesu Oklunọ to ni sovo go ye me na ma ani sovo go do ayi ntoli ni mi pon oholoji mi na mo kakabo azo ne na loyin même olon to le vado o mo huhlon de yi oholo suka o so do e de do ma tata we si ngan bai o na hode na yi se ro le papa to fi de je ahiha che meru kale di yiro suga wacho ni mi na yiro na hwengan mi na yiro hwengan aba mi do we to klisti Jesu si nko me na nuku dagbe pe ahia na mi ndo nuku hese je weta hin utachan ton lo me bo mi do hode mi very do anivo hin mi ton ji to Jesu si nko me baba to agunle me pete to ogbonu si ayigbaji to gunu lesi hwendo me to gunu lesi ache me to fi tinte gbatagli to ayon go si lo me supporti bo edo akwa do we to ahiha to me
lo na we mi na ba ido jiwe wa gwa lo na mi chale wa gwa lo na mi chale wa gwa lo na yi se mi to baba ho de do akwa gba ahiha to ani mo se to Jesu sin ko me de ahiwa do ahiha che me do ma ho de na yi se no le ho de na yi se no kunu le kwata to agoso ene lo baba dike na ma wenwe jelo na do sinye mini so se po we tin dogo to Jesu sin ko me very why won eton le adike du to mi jibo won ina ko eton we won ina nyewe we do job do sie avogan we akọ anye na wanu na do to ya don sole ndole ngbale mbaile baba gbon lèpo won dona to so mi me to Jesu sin ko me nko de hu wi weton ino zeme de we bo ino to akwa do ro jiwe we to ahiha me to me gbon eyin o gboze zizemi so ya me no Oklunọ kwa lo na mi baba dike mi no ho de ne kan we lèpo to Jesu sin ko me ina gbon lo na mi bo mi ma no mo jroje na no singando wazon do hlan olon so de mi ma mo jroje lo na no singando pele do poto ayi ro go so ene na me tedi se no na no very well ando dio sa po do jile lepo baba nu mo ko adike edu alote na mi bro to Jesu sin ko me na mi hiro na ma we da pe sin keke foro ni to nu kon yi to kle po do san po to Jesu sin ko me dike wa lo mi to ni la we da we season mi to ni la we da we hodido nu iwa mi to le dike ni la we da we to Jesu sin ko me nde ma ti mo note to go to klisti yewe yin we note kakado yi dike mi ni te do go to Jesu sin ko me ho de na jonjo la to ogbon baba to fili pepe de gunu le tinte baba to yi Jesu to me flo mi o gbigbo to etondo ye me flo mi o huhlon to etondo ye me flo mi o won ina to etondo ye me do ye se po de we to Jesu sin ko me se bodo acheji to Jesu sin ko me ho de lo te ni she boya anado gbeche se wa mo hlungan wa hogbon to wa do ati te so di ni ma so se okunrin hlungan to tajibe ama singa wa ni na jiwe we bo na ya lo ke ri de joro ni ama mo hlungan ndi awa na dewe ni ama do Kristi Jesu ofo tata we ngbedo amu ale to ya yi gbaji fi sigba olon ama do aile ton ani do mu ale to yi to gbaji fi podo olon unvewe why Kristi Jesu for nu hlungan lo amado agbona ho amado afona san amado ami veni na kono vodunji yi sewe oho edobo gbeloti oho ansodo na do ze pesan to jona Kristi Jesu bo enayi ekeyin ogbesan de ma pe gan le ko go eme na do singando nawe wiwe eton enemo no dio ni atogbe si so me dina na do yi di hlungan to bodo ho epo do jiwe we ndo segbe to jeme nwa ha che na we chale wale bla na mi bo jonyan chile po na mi nzengende na we yi eyin adam gbeto cheton lo bo na mi mere ye me wiwe gigogan he ma do blo he ma do de po lo yin to Jesu sin ko me dike ma do Aholu po to ye po we no na yi nle yi wa to ayi gbaji fi po bo na bio gigo me po ku me adike nku manyo gigo reti to yeme blo dike gigo lo we ne to bibio nyeme bo hlungan to dali ni lo suma makpo do me de vole po to Jesu sin ni ko me we ho de lo te do mo ni she ni a ho de lo do mo kabi ni aso ho mo lo pade vu bo we do mo jiwe we si o to se emno yi don de hun te po mo din we da gbegun bo bi eme bo le ye we si bo yi o ho gbeton le bo do yi kele dide iro toju fi vuro kaka bo na do hwen wa do hwen na Jesu Oklunọ ton to pigbo me donan dagbé we yin to donan ni nde pe mo yi so me si mi ma dagbé de we bo ni ede mi ma ni eno fuala ta ide atingbo nde pe mo hwan dona ene ma so yi nu kon gan mo mi don do otodo me to mi ton le bo mi do eyan mi jijo Kristi Jesu ton bo so yin do eton mo kele mi do yin lo su meme yonu irona azon dagbé lo to yin ko vive Kristi Jesu ton e so ihwe nu to jire mi ton gbe po gbe su gege po ho ni e dabo.